Yes, rero ngaho ikaze umukunzi wacu urimo kudukurikira umunsi ku munsi, reka mbwire ngo uraha agaciro maze ukanda subscribe nawe turabikora kubera ko akanya kugira ngo tugiye tubana mu n'ibiganiro byacu bya buri munsi bitambuka aha ngaha kuri Magic TV. None tukaba turebera muri izi breaking news n'amakuru adasanzwe n'amakuru tugerezaho n'amakuru ko ibintu bikomeje kugorana ndetse no kudogera cyane mu gihugu cya Congo. Ibintu bikomeje kuba bibi aho M23 bakomeje kugenda bayihereza isomo ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko bayikozemo akazi ku buryo bukomeye cyane. M23 ubu ngubu irimo guhura n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko ibice bimaze bigiye bitandukanye mu 23 yari yarigaruriye. Ubu ngubu igihugu cya Kongo gisigaye cyarigaruriye muri bimwe muri ibyo bice bigiye bitandukanye. Ibi ngibi ni ibice bikaze cyane, ibice birimo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, aho M23 bakomeje kugenda bayipiga bayihereza isomo kandi ni nako leta y'igihugu cy'u Burundi, uyu nguyu ni leta iyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu ngubu yaje kuba itangaza yuko ubu ngubu igiye guhangana n'umutwe wa M23 muri rusange. N'ikiganiro Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abasirikari be ababwira yuko bagomba kwitegura intambara muri rusange. Ibindi byose turaza kugenda turebera hamwe nuko SADC yakije umuriro kuri M23 ku buryo bukomeye cyane, bituma M23 ikora ibidasanzwe. Ahangaha ni ibiki yakoze byose turaza kubirebera hamwe muri ano makuru. Andi makuru turaza kwerekezaho ni amagambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Congo, yaje kuba atangaza mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange, avuga yuko agomba gutera igihugu cy'u Rwanda uko byagenda kose. Ibi ngibi byose bikomeje kugenda bibi ndetse no kugorana nyuma y'uko bakomeje kugenda bigamba amagambo atari meza ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bitegura cyangwa se bashaka kugeza ku gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Byose tugiye kubireba hamwe muri ano makuru. Ndagushimira rero wowe ukanze subscribe nawe turabikora kubikora akanya kugira ngo tujye tubana mu n'ibiganiro byacu bya buri munsi bitambuka ngaha kuri Magic TV. Niyo mpamvu mpamvushishikariza gukanda subscribe, wakanze subscribe n'ubundi amakuru cyangwa se ikiganiro nawe tukibona mu wa mbere kugira ngo ibintu bikomeje kugenda biba neza cyangwa se bigenda neza muri rusange. Ibyo byose niba warangije kubikora ngo uhaye ikaze. Ibintu bikomeje kugenda bidogera ndetse no kuba bihara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda bidogera hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo muri rusange. Iki gisirikare gifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye harimo FDLR, FRN, Wazalendo ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. By'umwihariko haza abasirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi, abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'ingabo za SADC muri rusange. By'umwihariko abangaba ni abakomando kabuhariwe baje kuba bahangana n'umutwe wa M23 ku buryo budasanzwe. Ibi rero bikomeje kugenda bigorana ndetse no kuba bibi cyane nyuma y'uko M23 itangaje amagambo atari meza ndetse inavuga yuko igiye kuba yafata igihugu cya Kongo cyose muri rusange. Abangaba batangaje ko bagiye kwifashisha umujyi wa Goma inzira n'ubundi yo kubambutsa cyangwa se yo kubageza ikinshasa. Aya magambo yatangajwe n'umuvugizi wa M23 uwo bita Colonel Nanga ubwo yagiranaga inama n'abaturage muri teritwari ya Masisi, babwira yuko bagomba kabisa kwitegura kujya muri M23 ndetse bakabafasha gufata igihugu cya Kongo cyose muri rusange n'ubundi bakagirika hasi, dore ko ngo ari igihugu kiyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, dore ko iki gihugu ngo ubu ngubu barimo kukirwanya ku buryo komeye cyane. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi rero ubwo yatangazaga yuko n'ubundi iki gihugu cya Kongo muri rusange ari igihugu kiyobowe nabi ndetse abakiyoboye kare abafeke. Niyo mpamvu bashaka kuba bakiyoborera muri rusange kugira ngo abaturage bakomeje kugenda bagira amahoro ku buryo budasanzwe. Byose bikomeje kugenda bitangaza amagambo atari meza, ariko igihugu cya Kongo muri rusange kikomeza kugenda ikubitira agatoki kandi kivuga yuko kugomba gutsinzura burundu cyangwa se kurandura burundu umutwe wa M23 muri rusange. Ni nyuma y'uko leta ya Kongo yaguraga indege zigiye zitandukanye harimo za CH4 izindi drone kabisa zikaze cyane. Leta ya Kongo yari yaguze muri Afurika y'Epfo, ubona Kongo yari yiteguye n'ubundi kufata umutwe wa M23 cyangwa se kurandura burundu, ubwo yashoraga angana na miliyari 649 kabisa z'amadolari y'Amerika kugira ngo bagure ibikoresho by'intambara bigiye bitandukanye kugira ngo baze kuba batsinzura umutwe wa M23 muri rusange, dore ko leta ya Kongo yanashyizeho n'umushahara w'umurengera kuba FDLR ndetse n'abawazalendo kugira ngo batsinzure burundu umutwe M23. Aya nangana na miliyari na miliyoni 22 z'amanyarwanda nasaga cyangwa se narengaho gakeya, dore ko hari ibihumbi 22 by'amadolari y'Amerika, ubwo nasaga miliyoni 22 zirimo kurengaho gatoya z'amanyarwanda. Aya ngaya niyo mushahara za Kongo ihemba iriya mitwe yitwaje intwaro kabisa ifatanya n'igihugu cya Kongo muri rusange kurwanya umutwe wa M23. Gusa ubu ngubu M23 ikomeje kugenda ihura n'uruva gusenya mu bice bigiye bitandukanye yari yigaruriye. Aka twavuga mu gace ka Rwindi, agace ka Rwindi M23 yari yarakigaruriye ndetse gatanu kandi ikomeza kugenda ikarinda. Gusa ubu ngubu biri kuyubaho n'ibintu bidasanzwe, ubwo
leta ya Kongo cyangwa se igisirikare cya Kongo muri rusange ikomeje kugenda ikoresha intege z'intambara. Izi ngizi ni za ndege n'ubundi za amadrone ziri mu bwoko bwa CH4. Izi ndege nizo zikomeje kugenda zikora ibidasanzwe ndetse zinahana umutwe wa M23 gatanu kandi ibintu bikomeje kugenda bigorana ndetse no kuba bibi cyane ku mutwe wa M23 rero ubwo bagwaniraga mu gace ka Rwindi. Ahangaha haje kuba isibaniro ry'imirwano dore ko aka gace ka Rwindi karimo kugwa n'ibimezo bigiye bitandukanye byinshi cyane ku buryo budasanzwe, harimo ko ibuga cy'indege n'ubundi cyifashishwa n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo kujyana ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari mu gace ka Rwindi harimo amashuri, harimo amavuriro ndetse n'iby'umwihariko aka gace ka Rwindi gahereranye n'ishyamba rya Virunga. Ahangaha rwose agace ka Rwindi ubona ko ari agace gakomeye cyane ku buryo budasanzwe. Gusa leta ya Kongo yo ikomeje kugenda ihana cyane umutwe wa M23 ku buryo budasanzwe. Muri aka gace ka Rwindi rero abasirikare barenga 42 ba M23 baje kuba bahagwa ndetse baza kuba bahasiga ubuzima ku buryo budasanzwe. Naho mpamvu bakomeje kugenda biheba ku buryo bukomeye cyane ndetse n'abaturage b'igihugu cya Kongo muri rusange bakomeza kugenda bibaza ibiri kuba kuri M23 birabayobora ku buryo budasanzwe. Ari uko nago ubu ngubu aribwo M23 yakogwamo akazi, kuko no mu minsi ishize yaje kuba irwanwa cyangwa se ihondagurwa gatanu kandi uko abarenga 80 bari bahuye n'uruva gusenya ku buryo budasanzwe. Ni nayo mpamvu rero M23 ikomeje kugenda ihura n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane. Gusa ubu ngubu leta ya Kongo ikomeje gukubita agatoki kandi ivuga yuko igiye kubambura agace. Aka ni agace ka Rubaya. Agace ka Rubaya gakize ku mabuye y'agaciro dore ko karimo amabuye y'agaciro arenga mu bwoko bwa 80 ndetse agace ka Rubaya kakaba kagizwe n'amabuye ari mu bwoko bwa Krota. Muri rusange umva ko ari amabuye adasanzwe, n'amabuye y'agaciro ari hejuru cyane ku buryo bukomeye cyane. Aka gace rero ka Rubaya gakomeje kugenda nako gakubitirwa agatoki kandi nari nako M23 nayo ikomeje kugenda ikaza uburinzi ku buryo bukomeye cyane muri aka gace dore ko ubu ngubu karimo kugenzurwa n'umutwe wa M23 ndetse n'amabuye arimo M23 ubu ngubu iyo irimo kuyagenzura ku buryo bukomeye cyane. Nayo mpamvu ikomeje kugenda ihemba abakozi barimo bose, harimo badwiyemeza murimo abacukura amabuye y'agaciro bose. M23 ubu ngubu niri kubahemba, gusa amabuye ari kuvamo M23 niri guhita iyajyana gatanu kandi ubona ko M23 kabisa itangiye guhanga projet ntende ku buryo bukomeye cyane dore ari nako ikomeje kugenda yinjiza abasirikari ku buryo budasanzwe. M23 rero ni umutwe ukomeje gutangaza amagambo menshi agiye atandukanye uvuga yuko igihugu cya Kongo muri rusange cyose bagomba guhita bakigarura gatanu kandi ndetse n'abandi bose bashaka kubyitambika muri bundi bose bagiye kuhasiga ubuzima. Mu gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye we yatanze impanuro cyangwa se atanga ibintu bigiye bitandukanye. Aya ni amagambo atangaza ku gisirikare cye muri rusange avuga yuko cyose kigomba kwitegura kigashira mu gihugu cya Kongo kugira ngo barebe ko barandura umutwe M23. Ni amagambo yatangaje ubwo yabwiraga abasirikare bakuru b'ingabo ze ndetse n'abandi basirikare muri rusange bagiye batandukanye. Ni mu kiganiro bagiranye barabana imona ngubone avuga yuko bagomba kwitegura intambara ikomeye cyane yo gutsinzura M23 Burundi dore ko ngimaze kubazengeza ku buryo budasanzwe. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye yagaragaye ari mu myambaro uniform ndetse avuga yuko bagomba kwambarira urugamba. Yuko rero akomeje kugenda abwira yuko nyine bagomba kwambara urugamba ndetse bakareka gutinya umutwe wa M23 ahubwo bagakora kigabo bagakora kinyabwumwuga kugira ngo barebe ko bararandura ura mutwe wa M23 muri rusange. Igisirikare cy'u Burundi rero gikomeze kugenda kijandika hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo muri rusange, nyuma yuko Perezida w'u Burundi avuga yuko n'ubundi leta y'u Rwanda rifasha igisirikare cya M23 cyangwa se umutwe wa M23 ndetse bagafasha n'umutwe wa ADF dore ko uyu mutwe ukomeje kugenda utera urushuma ku gihugu cy'u Burundi ndetse abandi bantu benshi uyu mutwe ADF n'ubundi ugakomeza kugenda ubahitana. Kandi leta y'u Burundi inashinja perezida w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda muri rusange yuko gicumbikiye ba ADF. Ubumva ko ese perezida w'u Burundi akomeza kugenda ashinja igihugu cy'u Rwanda amakosa menshi agiye atandukanye ndetse n'u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma ruvuga yuko byose ari ibinyoma leta y'u Burundi birimo kurega igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Niyo mpamvu rero perezida w'u Burundi akomeje kugenda ashishikariza igisirikare cyangwa se abaturage be muri rusange kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse
ababwira yuko n'ubundi bagomba kuba barandura umutwe wa M23 ku buryo bukomeye burundu ngo ndetse azawurandura afatanyije na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na mugenzi we wa Afrika y'Epfo bita Cyril Ramaphosa kabisa bakomeje kugenda bagambana ku buryo bukomeye cyane. Noneho leta ya Kongo yo yamaze kwegura agace ka Rubaya igareza abarusiya ndetse n'abashinwa kugira ngo ubwo bazaba baranduye umutwe wa M23 hariya mu gihugu cya Kongo kari agace ngo bazakijyanire gatanu ku kandi. Ibintu bikomeje kugenda biba rero byose bigiye bitandukanye, yose n'amakuru abakomeza kugenda avugwa mu gihugu cya Kongo. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi ndetse yabeguriye agace ka Rubaya kugira ngo baze bagwanye umutwe wa M23 ku buryo bukomeye cyane. Ndagushimira rero twabanye muri aya makuru, ntago nsobitse ahubwo ndacumbitse kugira ngo tuze kurebera hamwe izindi breaking news n'andi makuru dusanzwe abagezeho mu kanya gato, dore ko hano nta kintu uzabura ndetse ko bigaragara nta kintu kabisa uzabura. Na mpamvu ndadugushishikariza kandi subscribe iyo wamaze kubikora, n'ubundi inkuru cyangwa se amakuru uyabona mu ba mbere gatanu ku kandi.